доктор профессор Ахмет Тайып, ардақты Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, пайғамбарымыздың ұрпағы. Шейхтің шежіресі пайғамбарымыздың күйеу баласы Али мен Фатима анамыздың ұлы имам Хасаннан, Аллаларға разы болсын, тарайды. Деректерде Ахмет Тайыптың аталары да үлкен ғалымдар екені, 5-ші атасына дейін Әл-Асқар ғалымдары болғаны айтылады. Ахмет Тайып шейхіміз 1946 жылдың 6 қаңтарында Мысырда дүниеге келген. 6 жасынан бастап Құран кәрімді жаттаған, бірнеше қирағатты меңгерген. Оның бүкіл ғұмыры Әл-Асқар университетімен тікелей байланысты деуге болады. Әл-Асқар университетінде түсіп, 1969 жылы ақида мен фальсафа саласы бойынша бакалавр дәрежесін алған. Кейін осы университеттен ақида мен фальсафа салалары бойынша магистрлік дәрежелерін қорғаған. Магистрлік және докторлық дәрежелерін қорғаған. Қадірлі жамағат, жалпы Әл-Асқар университеті аты әйгілі, баршамызға белгілі. Көп ғасырлардан бері білімнің нұрын әлемге шашып келе жатқан үлкен университеттің бірі. Мысырда оқыған біздің қазақтарымыз да көп болды, білесіздер, қазақ ата боларымыз. Қысқаша мен айтатын болсам, 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында Абдурахман Сыпырын, Қуанай Хазірет, Ғабдулғазиз Мұсағалиев, Ахмет Әбділбайұлы сынды осындай көптеген біздің ата-бабаларымыз сол Мысыр еліндегі Әл-Асқар университетінде тәлім алған. Қазіргі таңда да Аллаға шүкір, біздің елден көптеген шәкірттеріміз сонда оқып, білім алып келіп, елімізде қасиетті ислам дінін насихаттап жатыр. Бізге мінекей осы Әл-Асқар шейхі Алла нәсіп етіп елімізге келді. Алла Тағала құтты берекелетсін, жаратушы Жаббар иеміз дұғаларын, тілектерін қабыл етсін. Шейхімізге Алла денсаулық берсін, қуат берсін, Алла екіге бақытын берсін. Шейхті Алла разы болсын дейміз. Қазір олай болатын болса, қадірлі жамағат, біз бұдан алдын хабарлағанымыздай арнайы шейхтен біз өтініш жасадық. Бір күн қалып съезден кейін біздің жұма намазымызға қатысып, елімізге бір уағыз насихатымызды айтып беріңіз деп сұрадық. Шейхіміз келісіп, мінекей бүгін мешітімізге келіп отыр. Уақытты үнемдеу үшін сөз кезегін қадірлі, жоғары мәртебелі шейхімізге сөз кезегін берсін. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأعزاء، أبنائي شباب كازاخستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'a muhtav, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem selamlar olsun. Hürmetli bavurlarım, dostlarım, Kazak yasları, Kazak cemaatım. شكرا لكم جميعا من الأعماق لتشجعكم بالحضور للصلاة معنا في هذا المسجد الكبير الرائع الذي يقف شامخا بين مساجد الدنيا بالمعمار الجميل المتألق والمعطر بذكر الله وتلاوة كتابه العزيز ودراسة العلوم الإسلامية، ثم بهذه الكوكبة من الشباب القزاقي المؤمن الواعد بمستقبل زاهر بالإيمان والعلم والرخاء والسلام. Әлемде орны бар үлкен сөздің жауын алатын керемет бұл мешітте жиналып намаз оқуымызға бірге жиналғанымызға, және де бұл мешіт Алланы зікір қылуменен, Құран оқуменен, тилауат қылуменен әсемделген осы мешітте бірге жиналып намаз оқуға нәсіп еткенде шын жүректен мен сіздерге рахмет айтамыз.
وإني إذ أسعد وأشرف في الوقت نفسه بالحديث إليكم أيها الشباب، فإن ذلك ليس بحسبان أحد طلبة العلم بالأزهر الشريف، ولكن بحسبان تلميذا قديما على تراث آبائكم وأجدادكم هنا، والذين سطعوا في سماء العلم الإسلامي منذ فجر الإسلام، واستمر قرونا طويلة في تاريخه المجيد. Ben sizlerden aldanızda olsa söyleyime nasip etken Allah'a şükür. Ben bu жерде tek kana Adasqardın bir үйренушісі емеспін. Biz sizlerden ata-babalarımızdan ilimdi үйрендік. Сол ата-babalarımız бұл İslam alemine ilimdi үйретті. Ол бүкіл ilimler ол sarf, nahwu, falsafa, akida, осы нәрсенің бәрін үйреніп, солардан үйренген нәрсеміз біздің алдымызда қарызымыз. Осы қарызды ғана сіздерге өтеуге келіп отырмын. Мен бір ғана Adasqardың талабасы, шәкірт емеспін. Мен сіздердің ата-бабаларыңыздың шәкіртіміз. Сіздердің ата-бабаларыңыздан үйренген бүкіл ілімдер енді осы нәрсені сіздерге қайтару үшін осы жерге міне иншалла келіп отырмын. وحديثي إليكم في هذه الدقائق المعدودات إنما هو بضاعتكم ترد إليكم، تعلمناها وخففناها وتتلمذنا فيها على ذخائر علماء ما وراء النهر في الحكمة والمنطق وعلم الكلام والتصوف والفلسفة والحديث والتفسير والفقه والأصول وعلوم العربية من نحو وصرف وبلاغة وبيان. وفي مقدمتهم فيلسوفنا العظيم المعلم الثاني أبو نصر الفارابي، وكذلك القائد العظيم الظاهر بيبرس الذي عرفه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قائدا مغوارا رد عن الإسلام والمسلمين وعن الحرمين الشريفين كيد الأعداء والمتربصين، وجعل تدميرهم في تدميرهم. وكذلك عالم الدين حكيم أباي الذي اجتمعت الإنسانية واستمعت لتغريداته الروحية الكونية والتي لا تزال تعيش في وجدان الجميع حتى يوم الناس هذا. ومن هنا أقول لكم وأنا واثق مما أقول إن شاء الله إن الأمل بعد الله تعالى معقود عليكم في إحياء هذا التراث وإعادة نشره بينكم مع ترسيخ الأخوة الإسلامية بينكم وبين أقوامكم والدعوة إلى الأخوة الإنسانية بينكم وبين غيركم من سائر عباد الله. وهنا أذكر نفسي وأذكركم بما كان يردده نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه بعد كل صلاة، ويقول فيه: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة.